برای تماشاوان نجا ایران بجارم مگو مالای جزیریه ایران بجیانا مالای جزیره دیوانوی شعریوی هر وها ملوی داره استودیوی ام بخوینن هر وها جیانوی جم فیر ببین او کسی کو جیانا مالای جزیره بزنبن هم کتکتین هرگلین کو تایبت هنه ام ایروجی وان و داره باخفن لگل میوان میوان میجی ایرو دوچن دکتر نسیم دورو هاتیب خیر سرچاورات ما سرچاوم سرسرمات هر وها ایرو اوی قصیده جمره بخونه مال صالح دورو هاتیب چی سرچاوم راحتی سرسرم راحتی ما مسته از پیشک و از حزکم دست به صحبت بکم هر وها ما مسته ما کو گلک پرتوکال نویسندیه کو پرتوک جیگل جیانا مالای جزیریه فلسفی تصوف و هر وها اخافتنین وقت بيجي مالای جزیری اوه پرتوکا که گلکی هجایه به ترکیاتی نویساندنی مالای جزیری جی اف پرتوکا که ما مسیح مدنیه نسیم دورو اف جی حقیقت و مجاز بنابر هر دیانده او پورتریکا صوفیه اف جی مالای جزیریه بحثا مالای جزیری تکرینه هر وها دیوانا که جی یا وقت بيجي مالا قدري نو سيد قدري هي او جي وقت اديتوريا هم جي نفسكاريا اوكي اماده كاريا ويجي كريا نسيم دورو ما مستيمه ايه ما مست ماغو جيانا مالاي جزيري هروها مالاي جزيري وقت بيجن برهمك جلكي تايبت هشتيج بوما او جي ديوانه بله لي طبي هلبت دبي بيشاوي داج دبي مالاي جزيري بناسن مالاي جزيري كيه چاوه ام بيشي مالاي جزيري بيك مالاي جزيري يكي چاوه يكي چاوا بو متصوف كي چاوه بو پشتي وجه وتري مهنه وانگو داري بله از بری هر تشتی سپاسیا و دکیم کو هم دعوتی و داره کردن و که مالاي جزيري و که مجاره که گرینگ و ایرو بجارتی اسپاسیا و دکم نام مالاي جزيري انجي اف اكتورن مين ديروكي ين روجهلات ين روجاوا دما مو بحثا و دكي لازم مروف نيرينا كي برفرا شورا بنرقين نام مالاي جزيري وكا جلكي شاعر وهالبزوان ما در حق جيانا وادا جنگشي و نقاش هنه يعني ام تام نزانن كيجان سردم جيانه لبر ديسا جي قبل كلين داوي هاتي كرن لكلين اكاديميكو زانستي علمي ديسا جي هن فكره ما تشدن در حق جيانه ماده مالاي جزيري قالوا كيجان سردم جيايه در حق بدا قال كي شارح و امبجن لكلينر هنتش قوتنا دیتنه که نورینه که من جهه یا طیبت از ولد فکرم که مالاي جزيري سردما سلطان مراد چارم جیاه هن او کلمه دوکومنتاسیون ما بلگه من جی در حقی بده هنه دم مالاي جزيري او که قصیدگی خدا مدحیگی خدا بجه ای شهنشاه معظم حق نگهدار تبه سوره اینا فتحنا دور مادار تبه قالوا اف مدحيش بو كي نفيسيا قالك ديكونرد بجن جبو شرف خانه دويام نفيسيا جبو شرف خانه سيام نفيسيا لي دما ام لچرچويا گشتيا ديوان نيرن مالاي جزيري بحث الشاه كي شاهين شاه كدك اف شاهين شاه لقب جبوي سلطانا جبوي امبراطوراتي كارانين لو ما ودم ان جبو شاه اسماعيل نویسیه آنجیش بوی سلطان عثمانیان نویسیه لبلی ام زانو به سردمه نافبرا کردان و میرن کردان و شاه اسماعیل نخوشه جمنیتی هر دیکن و دمه او که پیمانک نوا عثمانیا و میرن کردان دا چه بویا پیشیا به 100 ساله پیشیا مالاي جزيري 100 ساله که پشتی چالدرانه حربا چالدرانه جرات بجن پیمانا اماسیاه پشتی پیمانه عثماني دولة عثمانية كرت او كرنا وك مخاطب قبول كرنا وبنخوي او جي او ميرن كردا جي هندر فتن طيبات شخورا او كرنا دسكستنا يعني ولي خوياكو في مدحيا خدا مالاي جزيري غازي بانجي سلطان مراد چارم دكه هن او كي مين ديجي هنا هن او كي شاوكانيين ديجي هنا مثلا بجي دمك بجي تفرنگو عربستان و مجر ترکستان جلوه خوش و گرین هاتیه نوبا عجمه ویده ده مالاي جزيري بحثا فتح کردن عجمه دیگه سلطان مراد چارم
وەکێ کو ئەم زانم فاتح عەجەمەیە یە بەغدایە یە لەهیستانەیەژی یە ماجاریستانەیەژی vê beyta xwe de dibêje te fetih kiriye Lehistan û Macaristan û Ecem niha dûra Ecemê hatiye ev beytekî taybet e yanî welê xuya ya Melaya Cizîrî serdema Sultan Muratê Çarem jiyaye û hin çavkaniyê me dîjî hene ku wextê me nezaf dirêje ev dîtinekî min nû ye yani ev lêkolînên nû ew dibe ez vê diya dikim ku serdema Muratê Çarem û ev medîheşî ji bo Muratê Çarem nivîsiye. Ama mesela dîvana wî de dibînin ku dîvana wî de hem Farsî heye hem Kurdî heye hem Erebî heye hem Tirkî jî hene peyvên Tirkî jî hene di dîvana wî de bi taybetî mesela me dixwîne bi wek helbestê hatiye nivîsandinê bi awayeka ku kesekî ku divê çar zimana bizan be hinek metin mesela hene bi çar zimanê hatine nivîsandinê yani bi Erebî heye bi Farsî heye bi Kurdî heye bi Tirkî hatiye nivîsandinê divê de ji me dibîne ku Malaya Cizîrî yani wan zimana jî pir baş dizane شخو بماليه شخو هر وها او جیانا ویجی دناو وقت بیج دناو مدرسه اند جی درباس به تی دیار بکری پشت دیسات ودگرت جزیره دفه دیوانا ویدا مثلا دیوانا از دخوینم yani عربیان میجی نخرا به فارسی جی بچک هيا ترکی جی خو هيا لذي سجی باش تناگه هشم yani divê mer dîwana wî çawa bixwîne dîwana wî de bi taybetî çi dinivîsîne yani wek bêjin di dîwana wî de rexne hene yan jî demeka dîrokî heye çi dibêje di dîwanê yani ev pirsata zef giring e ya rastî ji bo fêmkirina têgihiştina dîwanê ne dîwana Melaya Cizîrî tenê dîvan tev giştî jî wisane lazim e mov di çarçoveya giştî jî bizane çarçoveya giştî çi ye ji bo dîwanan دیوانین ام بجن سردما 16 17 دا و طيبتي ديوانا ملاي جزيري سمبوليزم تصوفيه لازم مو سمبوليزم بزانه دما ملاي جزيري بحثا باده دكي گلو ما بستاوي چيه بحثا روی دلدار دكي بحثا نشان دلدار ام بجن زلف دلدار دكي گلو ما بستاوي چيه اگر ام سمبوليزم تصوفيه بزانن ام تيگشتنه بکار بینن يعني او بگید جبوی به ملای جزیری دناف سمبولیزم تصوف ده گرکه بین الخاندن گرکه به فهم کردن او یک دیجی ملا نه صوفی تن صوفیه نه متصوفه همان دم ده ملا ملایجی یعنی علم کسب کریه و خواندکار پرورده کرنه و مدرسه سورده 30 ساله مدرسیتی کریه لازمه موف ev çarçoveya ilmî ya zanistî bo nimûne û taybetî zanistên İslamî mov bizanim mesela mela gelek helbestê xwe de behsa fiqhê behsa dîrokê behsa astronomiyê behsa em bêjin hedîsê ayetên Qur'anê bikar aniye lazim e mov vê çarçoveyê jî bizane wek jî tişekî sêyem gerek mov اسلوب و وجهه دیوانه بزانه یعنی وجهه دیوان وجهه کی طیبته او تیگه کو هاتنه بکارانین و تین و تیگه ها مضمون جوارد بجن موف ها مضمون اجی فهم بکه و دم موف چتر فهم دک و که کو تش یعنی زمان ملای جزیری صوفیه و مدرسه و عالمه وشاعره هالبسمانه قالك مو ضا مجرايا توا بحفره بكاربين مو ولي ملاي جزيري بنرخي ما مثلا دبيجن كو مثلا متصوف ماليا استرونومي وك بيجي ماتماتيك زانيه جنب بيجي عدنيكاريه زانيه اوانا تفك جي سدما دوي سردمه دا د مدرسه انده اوان درسانجي ده هتا خواندني يعني مثلا هم مدرسه مدا 20 نزيكي 20 حب كتابن وك بيجي مجبوريه رزي هنا نزيكي اجدها وردا ان تبدبن عربي او لغتين عربي وك بيجن خواندن اخفتن تف او كي هي عربينه دما ماليدا دما احمد خانه دا دبینی که مدرسه اند استرونومی جی درس استرونومی ماتماتیک هی حسابگری هی مثلا یا سترکناسی هی مثلا استرونومی هی وانا همیان da dibin vak bejin dibe vak filozofiki yani aslında Merv Kara beje ko muzam Merv Kara ve gotne beje az bejin be rast be yani Malaya Cizîrî filozofike astronomi baş zan astronomike her vaha matematik jî baş dizane Met Karaca beje mamostaki heje her var zamana jî gele xabat kiriye Met Karaca
ما مستيك زمان يجي ما تكره فيك يجي بيجي حلوه بله مرد کار بیجه وقتی کو تزانین مدرسه مدى خواندکار سری اول ده علم زمان هند بن يعني هم جوارات بيجن صرف ونحو بله پروردهجی به زمان کردیه مدرسه کردان ده به زمان کردی زمان عربی هند بن اوجی هم مورفولوژیا لینگویستیک نهم والد کارم ورگرینن پشتی و بنگه که زحف گرینگه و شرطه جی يعني حتی که زمان نبه علم جی و زانستی جی چنابه پشتی که خوانده کار سالان 4 سال 5 سال هم دما 6 7 ساله زانستین زمان هم بون پشتی و دما اختصاصه بله دوام دکه و دمه خوانده کاره جبوی هر علمه که هر زانستیه که نمونهک شوارا بجيرن ام بيجن حديث ده تشتكي تخوينن منطق ده علم منطق ده ام بيجن تشتكي تخوينن علم تفسير ده تشتكي تخوينن علم كلام ام بيجن تشتكي تخوينن نمونه كي تخوينن وعلم استرونومي مثلا چغموني متنك زح مهم مدرسه عندها هاتي خواندن حتى وصلن داوجي هاتي خواندن ام بيجن علم كلام ده مواقف عدو الدين الايجي آن شرح المواقف جرجاني هاتي خواندن جهر علمك نمونك سطينن وبشرة اختصاص دما اختصاص دوام دكه جبوي به يكو مدرسه خلاص دكه مزون دبه جلك علماده آگاهتر دبه اما بشرة خو او كده واره كده صحه كده خو بسبور وكه بسبور پرورده دكه بله میوارن سر پرتوکن کوته نویسان ندوام پرتوکا بتایبتی اون سر چی سکنه جناب سر چی سکنه میوارن سر وانیکا لجا میوانه کم دیجی هم گو هم سیدای هم ماله کو صالح دورو کو دیجی وق ماله دنگی خو ته قصیده ته بخینید ته قصیده جا آماده کری از باوره نه صح قصیده ماله جزینه جدیوانا وینه وقت بيجن قصيدة دا وقت ناف هي مثلا اف قصيدة بيجن سرناف بي سرناف نين نفس ما نبيسان نما رضا اولها ما ناف تب وقت اورجينال تب خيني يان ورقره اورجينال دكا كلام كان بيس سر وحدة أزل قرتيا حتى بأباد واحد فرد بذات خوين شعداد دقدم دا أزل عين أبد هردو يكين سرمديات ودخازت نأزل بطن أباد لقدام دا أزل عين أبد هردو يكين سمديات ودخازت نأزل بطن أبد فالقواحد جاء أحد لد مقام صمده بحقيقة يكن هردو واحد أحد يكدريات بزن قنجك موجود حباب دا صداك وهمي آبك آبوك جماد يكدريات بزن قنجك موجود حباب دا صداك وهمي آبك آبوك جماد آفتاب أحدية دخداقيت يكون نكو عورك هيا لقيت يتشوف مرماد حسن الذات بطل عطاج جمال صمدا جمسال صنمي وكو تجلى يا صمد حسن الذات بطل عطاج جمال صمدا جمسال صنمي وكو تجلى صمد خير دريان يا صحراء بحقيقة الله جنوي كيفك أو عافت شبلي شبه زباد كل يوم هو في شأن النبي غافل يجي هل فيا باج شعونا دقرت فيز مداد
كل يوم هو في شأن النبي غافل يجي هر پیا پیش شعونان دگرت فیض مدد گرد آدم بدیا سر علم ابلیسی حينما أبصره كبر حينا وسجد چه زمانو چه مکانو چه جهادو چه حدود چه مقادير و تفاصيل و حساب چه عدد ای چه زمانو چه مکانو چه جهادو چه حدود چه مقادير و تفاصيل و حساب چه عدد چه منافات و لزوم چه قیاس و چه مثال او چه تولید و چه ترکیب چه روح چه جسد سر بعد زاد درت قوة دراك إيما رجع العقل كليلا ومتى قام قعد سر بعد زاد درت قوة دراك إيما رجع العقل كليلا ومتى قام قعد حيرة عجز سرنجام باب نظري كي مخالق نظر قاصر مخلوق رساد گفتگوی آی معرفتی آی چند ملا پیدا بکی جوهر معرفت ناگهت کسب خرد آی گفتگوی آی معرفت چند ملا پیدا بکی جوهر معرفت ناگهت کسب خرد به مالا تاوا تنگیت صاحبه یعنی توک ملودیه تخوان مگویم ما مستر از دخوینه میشه تشک تناگیم یعنی زم نها تماشامان تشک تگیشتنه نظرم یعنی وک دوی مرف باش زمانه بنگه هاوان باش بزن به او پیش کراتیه بو چاتیه گوترنه دوی مرف اینا باش بزن به هر وها جناب تجی لکولینه که گله کی برفراه کریه لسر ملای جزیری اما ور سر پرتوکه جا مساج هاتنه مساج از مساج تماشاوانم بخوینم حسن تام مساجات زي بخوینم حسن جي حواله کی حسن جي او هر تم دشینه هر تم ناگی جي آلمانیه مالتا واسلاو گوتیه جوارا مالتا جي آوا خودش ترازی به جتو میوانه ترا گوتیه هنک رخنه جي هنج مرام مسته گوتیه عبدالرحمن Özdemir gotiye çima bername bi vî rengî hûn çênakin malay cizîrê em wî baş nas nakin bi vê saya van bername vê awayê jî em ê malay baş nas bikin pirseke dijî gotiye malayê cizîrê dîwana wî orijinal carak yekemîn kî nivisandiye vê yekê gotiye Recep Ararat gotiye keko merheba silav û rêz malayê cizîrê bi اصلی خوش جزیره اف جیانکا زحمت در باس کریه گوتیه ل به احمد خانی را دهمان دمه ده احمد خانی را جیای گوتیه دهمان دمه ده چیکی بساش خواه نین از باورم ما مسته ام بور وان پرسا ام مساج وجی ورن از مساج وجی لگل و مجارمه بخوینن نه از دبینم ده پرتوکاکو یا داوید یا فلسفی و تصوفی ده اخفتنین گوتنین وک بجن نیرینین ملای جزیره ده beş hatiye nefsandire mesela ya sırrın ko dijana ya malada ya zamanevi da yen de ya jiyane da yan epistemolojik da her vaha yan felsefiya yan aşkı da beş vahaniye zaman divan da dve Türkiye da tişte ko mesela lekolne ko cenab-ı tekir tişte ki taybet heye ko ber biçave tibijya تکو ماوی لکولی کرد تشکی وساب ویرنگی در کته ام شاشمان متالمان ویرنگی تشکی گلو دوی پرتوکیه نفس پرسادش زعف گرینگ بو حقیقتا ستا پیروز دکیم واج بیوا پرسنتا یا راستی نه زمان تصوفه ام بیجن تا لانگویج انگلیسی جلاد بیجن سری هر زمان
زمان رأي بالايا يعني شكل بالايا وهر نتاو هر زمان خو دبن في چارچوبه کار بین زمان ام بيجن فارسی حافظ شیرازی دیوانه کویا فارسی هيا ام بيجن فضولی هكذا دیوانه کویا ترکی هيا ام بيج ابن فارد عربی نویسیه ملا جزیریشی کردی نویسیه وان دیوانه دمان برابرت کردن و چه بکن اصلا او کوا مبستا و تماین واین گرینگی و کهون تو مسنویه مولانا ترجمه کردی بکی دیوانه ملا جزیری درد کبه تو دیوانه ملا جزیری ترجمه عربی بکی ام بيجن دیوانه ابن فارز درد کبه تو به ترجمه فارسی بکی دیوانه حافظ شیرازی درد کبه او تما و کهون مبس عینیه مبس چیه عشق الهیه حبونه ده نيرينا وحدة الوجود يعني اكتيا حبونه ببارزه اف تماين ها واما بس ها ده حميد ديوانا ده عيننا اما طرز اسلوب زمان كل لوكاليزا او تيغوهارتن يعني ملاجي وكا كو متصوفك وكا عالمك الديوان نويسيا جبوي حزرو ادبيات زمان كردي وكا اوبوس ماغنومك وكا شاه اثرك هاتيان الخاندن يعني ده وجا كردي ده وهزرا كردي ده تشبر همين كوش في ديوان بلنتر باوركتونه اف جهر عاليه ليكولينار بالاواد كشينه وعالمو صوفيين بشتي ملاي جزيري جيانا واجي تاثيره واجي دكه واذكرن بيجم هالبسفان آن امبر زمان ناس کو پیشت ملای جزیری جیانه تفد بن باندورا ملای جزیری دم مانه چنگو دیوانا شاه اثر نویسیه يعني بله اجا اف مثلا غزل کو ملا صالح شيخواندي دوی غزل ده مثلا نيرين نوين تصوفي در حق هبونه در حق امبجن زانسته ده علمه ده ادکارم بجم اف غزل وکه مانیفستو اکی مول کار بکار بینه هبون چرا نرخاندیه ملای جزیری ملای جزیری وکه شوپینر ابن عربی وکه مولانا نيرينا وحدة الوجود باراستيه وحدة الوجود چیه؟ وحدة الوجود دیتنا انسان ده موف چه دوالیزمه چه دویاتیه چه جدابونه نبینه موف هر تشتی وک اصلکی وک چافکانیه که موف بنرخینه و لگوری وی موف هزرا خوا و جیانا خوا لگوری وی اوک بکه دیزاین بکه اف نيرينا كي طيبتا يجرى يكم كو اف اني زمان وكي حلاج منصور ام بيجن ديوان ملاي جزيري دا قال كي جهه كي رولا كي جنك جي خو ستانديا جا ملاي جزيري جي اف ديتنا طيبات كو بناوي وحده الوجود يا ديوان خو تبي للسيرفي بنجه والسيرفي اساسي نویسیه. امام موسی مثلا پیشت تگوتکو پیشت اکون مال رابونه تأثیر مال گرتنه. بله. مالش تأثیر کی گرتیه؟ مالا اجا پیشیا مالا هالبزوان کو کردی نویسینه هنه وکه بابا طایر عریان وکه علی حریری لیل زف او کوا مثلا استوا کو دویجه ده و امجن قلب معنوی ده استوا نزح بلند لگوری مالا يعني دما ام برآورد کردن به ملا رد که یعنی آستا درک وقت بیش آستا خفتناته مثلا یعنی وزن آروز نزانن یعنی بوی شواز نزانن زانن اما ام بیشن نه زعف نافدار بونه ام بیشن بابا طاهر عریان چاری نویسینه اما نه دیوانه که ولی کامل نویسیه اما ملای جزیری دیوانه که کامل نویسیه یعنی تیدا ام بیشن ترجیح بند هنه ترکیب هنه غزل هنه مدحیه هنه قصیده هنه دیوانه که کامل ام بیشن يعني وكا بيجن شاه اثرك نویسیه اما عالیه هزری و ملای جزیری دو سه کسین گلک گرینگ ده هزرا اسلامی ده شخورا وكا مینا کرن الخاندیه وكا حلاج منصور الله حلاج منصور بکی بشتی دمکی ملا صالح قصیده گدیجی بخونه تیدا بحثا حلاج منصور دیتنه من نرین الوی دیگه حلاج منصور الکدری ملای جزیری الکدری اره من نابرا وادا گلک زمان های لی وكا چافکانیه که ناوی ویجی ده هلده دیوانه ده از کارم جواره و بیتابین من زمان که چوا او کریه ناوی وی هلده ده بیجه
هستای عشقی استاد عشقی يعني دل هفوت سر تا قدم هنگی دصوت رمزا انا الحق هر دقوت باور بكن منصور دل أبا نوي منصور الدل أنا حلاج منصور تلميها بالي يك ديجي بيتك ديجي بيجي جاء أنا الحق منزانك حلاج منصور أو قوتان بيجي أنا الحق بيه هاتي الناسين ملاي جزيري في قوتني نوك قوت أو كي هترودوكس بيجن أو كده يعني نتشتكي ديجي إسلامت نرخينا وكا قلتنا كي وحدة الوجود دنرخينا ملاي جزيري لو ما بيجي جاء أنا الحق باللبن لعلي خبرداري بوين بقلاب سر زلفا خوا تا منصوري كنن دي ساجبال منصوري ناوي منصوري تهرده وتلميها بال حلاج منصور ويك ديجي شافكانية ملا ابن عربية ابن عربي وكا كوام زانن دامازريناري يكام وحدة الوجود أو فتوحات مكية وفصوص الحكمة أخوادا برحمين زعف جرينجن أف نيرين أف ديتن باراستيا ملاي جزيري ناظم ابن عربين هناد اللي ديوان ده تبن باندورا ابن عربي ده وكدي ابن سينا وابن سبعين الفيلسوف مسلمان وأمجن متصوف مسلمان أوجي باندورا ولسان ملاي جزيري شبويا أفتشتكي زاف خزائية يعني ملاجي بن باندورا هنا ده قالك كاش بن باندورا ملاي جزيري ده بله جبركو اف ديوانا ده تدي اوستاكي لازمه شاكرشي لغور اوستاي خو دبيجن يعني اف يك هذا مدرسه عندجي مثلا كسيكو وقت بيجن ملابه او شاگرتين وي فقيين وي قالك تاثير وردگرن هموش يانا خوجي ين اسلاميه تصوفي جي لغور وي دجي بروي او مالا جزيري جي ابن سينا هر جي حلاج منصور وقت بيجن سود ورگرتي جوان تاثير گرتي اف قالك شي گرينگ كو ام دبينجي د وقت بيجن قصيده خداجي ناوي وانجي بليفجي كريه ما مسامنها مبري خبدن فتره كما درقه مالا جزيري ده وجنچن دركي نزكي د 3 دقيقه فتره ما درقه مالا جزيري ده پشتوجي اما بدنگه ماموسته بدنگه سیدا اما قصدی کیچی یادار بکن فکرم که ام وتر خود تماشا بکن صوتن و درد اوینه علت داغ و برینه خوش دبن ما او بدینه شربت لیوان وفایه هر دل صوتی بو الفه یار ندرمان کتب زلفه تا أبد أو بند قلفي عشق دردك بدواية افرستين جدل بشك جهلبستا بناوي محبت مهنت دزورن آنمر ملاي جزيري بو وكي في رستيا خوش قلق هلبست و قاسيدي انجي ديوانا ملا هاتنا بدن كرن سيداي ملا محمد مدرسة سورجي قاسيدي اكا ملا دخوينه مال أحمد الجزائري راضيبونا خدي سر حبيبا أسري كم هلاي نير مدى حتى قيامتي أسري هاون دانابة خلقوا لمن كل شيرتي عالم شاعر و جوان کرد مالای جزیری دناب برا سالن 1507 و 1640 ده جیایه. هر چقدر دیروکا هاتنا و یادنه بنقاش بجی وی ده هلبست خوده دیروکا خود داینا خوی آل جزیره لگور سالنامه هجری وک 974 نشان دایه. او یک جی لگور تقویم میلادی راست دیروکا 1566 ده. 1640 امر خود کریه وجبر وی قاسی مدرسه سور özel aile turba uyda gömülmüş biye مالوی جزیری طبی شیره وی کتابی وی هنه جه اولیانا جه انبیانا جه سیده جزرینا جه شیخدیانا جه قنج خودینا مالا پرورده یا خواه لمدرسه باجرن وک آمد چولک و هسکی فگرتیه و پشتره لآمد جی مالاتیا مزگفته کریه پشت آمده لهسکی فول جزیره جی مالاتیا خود دوام کریه و دداوی عمر خود لجزیره مایه مالا احمد جزیری کج آلیه گل و گله کی دهات حسکرین و دناوا جوات ده خودی گرانیه که بو پشت وفاتا وی گوراوی لمدرسه وی ابنا
مدرسه سور تدفن کرن. بله مدرسه سور در جهه ملوی جزیره ملوی جزیره مدرس بی عالم بی درس قرآنه درس قرآن بخونی کنیم مدرسه دیگه کی ایروژه روژه به صدان کستن سردانا ترباوی باجار جزیره کو دیروک ده وک ناوندا علمه بو ایروژه جبر کو عالمه کی وک ملای جزیره جناب خو درخستیه شاناز و سربلنده سیده کو برحمت ببیر آنین لدوخه گلک بر همین گرانباها هشتن و جبو گلکان بو اکولک پرجدینا تغریبم خانم ای خانم جست سیتا مقدم وی حیرانم حیرانم هر بجان تشن لبي لعلانم وي لعلانم دلد بندا گرها زلفانم اي زلفانم يوسف جرع كشي هجرانم اي هجرانم نقطة دائرة زندانم أي زندانم لو شبه دائرة سرگردانم أي گردانم بعد نوش قده حرمانم أي حرمانم بدل آتش جگر بریانم ای بریانم لو پریشانم و پریشانم پریشانم عاشق نازک و محبوبانم ای محبوبانم تو مبین بسر و بسامانم ای بسامانم گل باغ ارم بهتانم ای بهتانم شب چراغ شب کردستانم ای کردستانم چه طبیعت بشر و انسانم ای انسانم لله الحمد عالی شانم عالی شانم دریایان رضا صانم ای صانم لو دعقلم سخن خاقانم ای خاقانم صبح عید از بزانم از بزانم صبح عید از بزانم ای بزانم وبكرات سحر قربانم ای قربانم خوش برین دارک بدرمانم ای بدرمانم جارك شفقك وي روح وي جانم وي جانم جو خديرة وكبندا بري دبري حارمي صال زري نازك شكر سلفني عيد بري حارمي صال زري نازك شكر سلفني دنگیت صحوه وانا تابا خبر نادیش مرا ما تتنی قصیده تیشی و مستضاطن
انا ناش ترى اكتين جاء مالي مش كدر يا كاسه كيش عندي قلت تانسو özdemir قلت سيداي مش كدر يا قلت سلوبيا ما سلوبيا بله جزيره سلوبيا مستر تشافي مستر كت مالا جزيره لا مال الصالح بسمه منها بسمه هبن رحمتي السيد بشير هبي نوتو شاشة وفات كير مام مايا بابي مال الصالح وي او هرمي دا جلك النافدار الجزيرة وشرناق سلوبيا ودرن ديجي جولاميرجي وسيرتي اروي حتى السيد بشير دورو جا قصيدين ملاي الجزيري زحف خوش دنگه که زحف طيبات بهمبا خوانديه وجا قيدن وباندا دا هنا وهنا جوا ما فيش نصر يوتيوب يجي هنا انا ريكلام تكارم بكرانا ما صار اجي كوريويه بطرز وي شيوه وي دخوينه يعني افترز سيد بشير يعني اجا ان شاء الله لسر او كاوي خاطراوي درياوي ده يبشوت بينا ان شاء الله دنگي بيجي زاخ خوشه وطيبته بله ودجي رازيبه سيداي بخوينا ساعات مالي يعني بله از نو مؤذنه مركز مؤذني مزگفته مرکز بله او كان مؤذنه دا وك از مجاينه دا ادشم جامعه بله كم مؤذنك دنگي خوش به جامع چخا دور به جبر فرنا از چم به جامع يعني جبر کو دنگلکی گرینگ جبو کو عبادت هم تكن دوی دنا و فیض دا دوی هم وقت به عبادت خو بکن جکا از مساجی رو بخویم یدیدی سر واتساپ ماشاءالله گلک مساج هنه ما صاحب که ده گوتی هم گلک سپاسیا خوش هر دو سیدای را که ماشاءالله تام گورا مقام حرم قصیده خوینه مالا محترم اگه تولو شاندیه سلوکیه سیدای کمه گلک قیمت نهال متماشد که خودش رازی بهم جی حرمت سلام خوش رادشینن محمد فیدان گوتی روزبا سرکتن برنامه گلک خوشه از و پیروز دکم گوتی جی گوهرزی سلام گوهرزی گوتی سلام براستی میوانه تا گلک هیجانه براستی موجی گلک هیجانه جبر که موجی متماشد کن از این مساجی بخوینم مساج گلک نه توییتر داشتم مساجک نخوینن چیکار چه شاندیش مرا تويتر وصايا تويتر هي نفسيه واتساب هي فيسبوك هي ميل هي جيش بردا چم بدري درب دي ابقام مش تابلت ما جي ختمي از بخوي مرق نكن مساجي وهاتن در حق مجارمه ملای جزیریه ماموسه دهب هجای میوانم دهب هجانه نسیم دورکو او اکادمیسیین ماردین ارتوکلیه و هر واسیدا سال دورجل گل منه و دیسا دوباره سر چوار هاتن ماموسه بس وقت بجن پرسکام برسوکای هاتو بو کو گوت بو اف چافکانیا یا یکمین ج دیوانا ملای جزیری او جکیاتیه برسوا ویبدن بله وکی مسئله عوض ده کو ملای جزیری سال 16 و 17 ده جیاه سردما مرات چارم ده جیاه پشتی و حتی سال 19 هم ده چه چافکانی دیوان دست مدنینن اما سال 1881 ده نسخه طیار پاشا هیا او نال کتابخانه ده هیا ملي كتابخانه الانقره هيا وسليمان يجي هيا او دسخته شافكانيا ما هري كيفن افا بيشتي هن تشابين وكخوا يعني تركي بجد تبقى باصب تشيبونا مثلا افانو لسر اكران بيشانو لسر اكران او مثلا يا مارتين هارتمان اورينتاليست كي المانيه وي 1905 ده لبرلين دیوان وکی خود چاپ کریه طبق باز پیشتی و 1919 انده شفیق عرواسی لستانبول دیوان چاپ دکه پیشتی و چاپشی و گلک چاپ هنال مصری مثلا عثمان نوری چاپ کریه و امیجن بغدا صادق بهاوتین آمدی چاپ کریه پیشتی طیار پاشا پیشتی طیار پاشا نه طیار پاشا آمدی پیشتی پاشایی که آمدیه یا عثمانیه و انتلکتویله یعنی نویسکاره دیوان ملای جزیری چاپ کریه استنساخ کریه ببورینن استنساخ کریه او دیوان به دیوان فضولی راجی نها او که ما دهنه کاتالوگ ماین کتابخانه ملی کتابخانه و امبیجن سلیمانی دهنه افچو مثلا
صندوق مسألة أجيبك مارتين هارتمان أفها أبي طبق بسيط يعني برلينات يا شاب كرن ويا ديجي أوبو يعني يا استنساخ طيار باشا بو يعني بله وقت بيجن الدركي دخوينا فينا وقت بيجن تشيروكا كاوي هي يا طيار باشا يعني نا أو كي من آگاهی من در حق طيار باشا زفتون ليه ديوان مدرسة كردان دا وام بيجن در دورين انتلكتوال و ام بيجن روشنبيرين هريمه دا هاتيه خواندن هر دايم هاتيه خواندن هاتيه جبر كرن و جبر بيكو بلا بويا اوي نافدار بويا يعني ديوان جبر بيشي مستنسخ شي دركتنا و استنساخ كرنا يعني بله اف ديوان اف او كا تركيب بو مال صالح خوان دفي تركيب دا تشتن زحب بالكشنا و قاز دقيقه دقائق السر واتين ما نا ملاي جزيري بيجي تو مبين بسر و بسامانم تو يعني نبيجا نبينك از ندولمندم لبلا عصدك از زف دولمندم دولمنديا من چيا يعني دولمنديا شاعرك هلبستك عالمك متصوفك دولمنديا وي چيا دولمنديا وي قوتنا علمه لو ما تبيجي دلريا ياري ريزا صانم لو د اقليم السخان خاقانم يعني از خاق از ندولمندم شعاليه مادي و لي لبلي ده وارث قوتني ده سخن يعني الشعري ده والنظمي ده از خاقانم لله الحمد چعالي شانم اف چعالي شانم ده اوكا ليتراتورة تصوف ده تشتكي بالكيشة ده ما بيازده بستاميد بيجي سبحاني ما اعظم شأني يعني اوكا من بلنده ناوي من بلنده عم بيجن اف اوكا قلتنا انا الحق يا حلاج منصوره بي قلتنا خو مناي جزيري بيجي لله الحمد تعالي شانم اف تشكي زعب بركش عاليه تصوفيه وقت تيجي جبوي حقا بوي حلبسوانه كي حلبس بخوا قوتن صوص دولمنديه لو مناي جزيري دركت بيجي ميري و باتشاهي مو يك لنك ملايي ناظم بملك عالم يك ذريك عنايتك يا إلهي هبة از ملك عالم ناقوارينم يعني افتشاكي زعب باركيش بوج آلية تصوفي اف ديوانا خدا ببراني مرفد بينكو يعني بعشقا خدت آلرا بعشقكي بوك شعيرانه بآوي تصوفي تين الزمان مالا جي هر واحد ديوانا خدا جي اوه تك دهنك وقت بيجن تكنيكا دا جي نفسانديه بله مثلا نتني وقت بيجن تكريبه يا جام تنزيبه يا جام بيجن هناك مبالغه جي هنا قالوا مثلا د شعري ويدا يعني مبالغه جي او كي هنرك ادبيه توتزاني عندنا دا بدحيه هنا مبالغه هنا او كي بنذكرها لسا بنجها كي ما هو استمرفد او كده جدي بنرخينا مرفد مفلانا ده جدي بينا حمان تشتهي بله ده احمدي خان ده حافظ الشيرازي جدا دما نها حافظ الشيرازي بوي ملای جزيري زعما حافظ الشيرازي دما دست بيك خويا ديوان خودت بيجي الا يا ايها الساقي ادير كأسا مناويلها ملاجي ديوان خوده هو دست بيدك بيجي نوايا مطرب چنگي في غان آويتا خرچنكي ورا ساقي حتى كنجي دل نشوين جوي جنجي حياتا مي حياتا دل ميا باقي بنوشن ام بمشتاقي الا يا ايها الساقي ادير كأسا وناولها يعني حافظ الشيرازي چو دست ديوان اخوة كربه ملاي جزيري شي ولا دست بكريه اجا ملاي جزيري هند درادا او دکه گازی بانگی حافظ شیرازی دکه هند تشتا ادعا دکه و جرا مجن زایک ترکیب میدانو اقیور يعني و او که خود بیت خود بجه گر لؤلؤ منصور جنازمه دخوازی ور شعر ملی بین تبشرازی چه حاجت انا اگر قلت بخوازی هند تشتین جوهرین نظمه ده و شعر ده درش حافظ الشيرازي برده نحوجه حتى هري الشيرازي وشعري وي تثبيت بكي وي ببيني نحوجه افا چه وي كتب ديوان عمده هيا يعني استا ديوان عمده الجزيري استا ديوان حافظ الشيرازي كو حافظ الشيرازي دويجه وادبيات روش حالاته ده
زحف نافداره و بيجن بهم باي يعني ملاي جزيري وي وكا رقيب خوا ولي وكا ميناكا كجي بدنا الخينا بله چه شرا که بسا خوش اصلا نشر يعني چه بسا او که خوش نابراوان ده يعني هم جه سود ورد گره هم داوه جوی هم جه وقت به حواله د نفط تصوف ده جویه که يعني کس خوش کسی بلندتر جه نه حسبینه بیشتر کو که تشته هری بلند تشته هری کو بقدر قيمته او جي وقت بجن خود تعالى حس كرناويه مرجو خب جينوي باسافي كي يشتكرن ما مستنا مثلا ما باسا في برتقال يا فلسفي وتصوفي كر ده حقيقته مجاز ونابرا او وقت بجن بورتريكي صوفيجي برتقال تجي هي دفرنا مثلا بتايبتي طيبتي هم لسر مجرى عشقه لسر مجرى أبينا مساكننا نها ملاي جزيري وكلك متصوف إسلامي عشق دابش كريا قلت عشق حقيقي وعشق مجازي ليه يا راستي عشق مجازي جبوي ملاي جزيري شي جرينجا يعني عشق مجازي تف سر بخوا نتشكي أو كدجي أمجا عشقي ودجي أبينا يعني أو جي بيلك يجبوي عشق حقيقي اللي دما ام مقايسة عشق مجازي وعشق حقيقي دكن لازم الصوفي او المتصوف دفش عشق مجازي برد وخو بعشق الهي وبقره لو ملاي جزيد بيجي افحور بري شهره لا بوتولات جماله در صورة تحقيق ملا عين مجاز يعني افت سبحيتاكو عند الدنيا ده دبينان افد البرنكو خوش ورانا عم دبينان تحقيق ده يعني راستقينه ده تف مجازا ليه درك دي بيج مرازري كي دي حقيقه بمجاز يعني كو عم بخوازن حقيقته ببينن لازم ام لسر مجازش بشوبينن يعني اما دما مقايسه دكن في مقايسه ده في براورت كرينه ده عشق حقيقي پیش درد که پیش و لازم امروز به بگیره لما ملاي جزيرة بيجه والله جهر دو عالمان من حسن جانان غرت لو ده حسن دلبران من صنع الرحمن غرت يعني دماكو اس دلبرات نرم و تماشدكم سبحيتاية تماشدكم غرت يعني مقصدا من صنع الرحمن الله الله يعني الصنعات الرحمانية يعني ملاي جزيري في او كخيا طيبته بهمباتي نظام بالشكل يعني ومستا وقت بيجي ملاي جزيري ديوانا كاكاليكي برفره نوسانديه دوي مر ملاي جزيري باش بزانبه مبري خوب دن اسطنبول بيشتا مر دباغارن منها بري خوب دن اسطنبول لو دري فوركه فورا مجوهرايه فورا زيرايه فورا الماسه كلچالتنه ياقوتة زمرتايه لو درجه حوالامه مناظر لگرمنه مناظر روش باش تل فوارا دگریش خورا هفتیه دنیت فوارا یا زواج بو یا بوکا بو یا دعوت بو نه جی فوارا مجوهره بکا تچیج مرا بجی چیل فواره هه روش باش حسین راستی هر هفته الفاره که ما بکی فاره دن یا بطایبتی یا دعوته بی از بخو بچم دعوته که لی ایرو ام لفاره مجوهرانه افوارشی جبو روژا حسکریان هاتیه وکرن افوار اف 15 سالن تیل دار خستن هر سال جی سجاران تیل دار خستن روژا که سر ساله روژا که جبو روژا دایکان و بطایبتیش جبو روژا حسکریان گلو جبو و روژه و فاره آماده یک چاوا کرنه کمپانیا که چاوال دار خستنه از نها جوان بپرسم نهال جم مجی خودیه دکانه که خودیه استانده که هی قوت پیجوره ون تشتین چاوا دفروشن و لگور در و بهای و چاوای و فوارا سالی جاری دوه سالی جاری ام حزگه که ملت مواره وداره مجوهره بگره نورمال ده مثلا ویا ای به 5 میلیارانه تازه دا کتیه 8 میلیارد نیوا ام دخوازی که سالی جاری و فوارا ما düzenlemiş کرد که حلقی ما وره ورا یعنی کمپیرا yardımcı ve milyar ki digre hatta 20 milyara 30 milyari ورد هره yani و mücevher fiyatı خود değişti ve مجوهر هر چه قاسی یک گلی که بخواسته بکری جی تالی بهانه ون چاوا کمپانیایی داردخن یعنی یک بخواسته کاری چاوا بکری یا 5 میلیونی دا دست بیره که ور تره قدمه قدمه تره یعنی
جبو فارجی کمپانیا کاتیه بو فواری مثلا نورمال ده و تخما ایبه 10 میلیارد بو فواری متذکریه 5 میلیارد نیوا 6 میلیارد مثلا حتی رو سیشمی شنده فوار خلاص واسه نواوی فیاتی امناده گلک سپاس تازه هر مغازه بیرشی ان از 15 میلیارد پره یعنی ام دخوازی که هانی زکی وی هفتی دا هل قیمه وره وداری ام جبیرا یاردمجی ویان گلک سپاس دکن پرانیای گلفار نجی بتایبتی سمسوری نه مشکل بپرسه کی جان کردی ببینی جی پرانیا و سمسوری یک دجی برس رمضان اوچاره که گفت چند سالمون ویکاری دکن مثلا 3 ساله که ویکاری دکم اشتغلت اشتراما kapalı çarşıya, Cağaloğlu'ya. Hem elmas, pırlanta üretimi var dikinin. Daha hazır marhında madde şغلية. Bir şey hem dikin işte. Naha mesela bahay dolar ziyade bu ya. Unva kavrajiş derve valetlerin. Muşku deretenin ujbo dolar kesire kaçava serkedi. Taze kavr merra am tarih Hindistan hem kavre hatinin. Dör mer kavrtin. Tine vra dolar baha vajra vaji. Dolar am baz nayrin. Am normal am fiyata beredam dedin derfuşam dekirin. Ben sabit etmiş ki çünkü dolar radyoya dataya zer radyoya dataya onun için am nukan per ay bakın. Mesela am bu xazın tişteki büya vay bikrin. Bahay ve çıkasa. Taze bahay veya normalde va 6000'a devra taze indirim avmahaya ve am 25000 derfuşunun. Buna ki halk ama yani alışmış ve kuara bigre zaten va fuara salam tecara secaram dikin hatta roz şami barxadi va fuara ma genellikle yani Kürdime mesela imhazı kuarın mesela elmasa birin pırlanta birin yani mesela Kurd van tişta dikrin yani betaybetiyem davata da zedetir zehir dibinin van tişte bir havayı dikrin gelo zehir dirin avana tavsiye ederim madem vana birin yani bizzat mesela az mesela pirak harcınka harablasım az dönem takmıştım ki reklamı var ki Kürdime ki insan majik ki alışmış bir ana ki bana birin taze Kürdime pırnayırım bana onun tarih işte 22 bilezik dirin ama amca hazın ki yani elmas pırlanta mücevher Kürdime birin yani ki anacı takmışken çıma girip biskinin az xwazim tiştekî ji we bipirsim niha pêşame roja heskiriyan heye hûn jî zewicîne ne wisa hûn ji xanimê xwe re çi dikirin xanimê xwe re mesela 2,5 qarat mesela bir 5 taş pırlanta mesela kibîrim yani rastî te kirî he kıvaya nefrutine ben takmışım we çi kirî اجی قولیا پیرادم که حز دکاسه تاخمیشته که حز ناکجی چند رو تاخمیشته که باشه دیسا دیله خو نگیره نبجش خود دو آتشتا چت که تو چه مجمره دینی نه ذات بخواب وانا دهونه یعنی دامله خارا کی جانی حز دکاسه مهکشن دیسا ام پیرا داشته که یکی ام دیر بیدن نخوارم بیایت دیله و خوشت که بله حسین ام لفوارا مجوهرانا ينكو بخوازن جبو حسكريان خود دلوا خوش بكنجي حتى روجا حسكريان حتى ايفال ساعت 8 جي دكارون في فواري ولغور بتجا خو تشتام بكرن بله مناظر براستيجي فواركا رنگينه وقت تجي گوت 4 صباته او في فواره وكري بكسيكو حسكريان هبل او بكار بون فواره دس خوشيت که مناظر مالتا مساجي وهنا مساجي وانا خوينم هناك مساجي وبخوينم کجا از شخواز بنين كارم دارم يا ربي تعالي كاريام مبكي خود جو راضي بو گلك مساج شانديه از هنك مساجي كو ومستمس جسلوبي سلاور مسعود اباي سركفتن برنامجات خوازم جي مالا صالح الهي كي تخوازم جي فارقين الهي خواستنا السلام عليكم سلوبي سعيد تونجر قلت برنامج تماشتكم صالح خوجرا سلاور بشينه اواتف جماعتنا على السلام عليكم السيلفانيش فارقين جي رحايه مالا محمد تونجر مالا مرکز چارشیا سلوپی ام هف دورا aynı mizgef aynı mizgeftine او مالته مالا مازنه تمازني دائما وخسرا معكم مازنه الفيدري عندي بحرمتي ناكل تشتي خوشتكن مالا تاوا سي دائما دس خوشتكن روش باش خلقي وانا شابتين erkekre سي دائما قصدك رنت دبجن خود رحمه خود المالا جزيره كي قلتيه
وقت من ما هواری بجید گویم داد بجی وقت من به کاب سکن او بس چه به هیوی دارم که هر تیم سه فرقان دنیز گوتیه هیوی دارم هر سر کفتن گوتیه ناوی من عبدالرحمن özcan جسرته جقزا شترت شاندیه از نواب خینم حجی حمید سلوپیا مثلا شاندیه از عمر گرماوی دیروکسان گوتیه خودش راضی به برای بحث ماله بکن امی تکسین قبراوی ناپرز ام تخوازن اون بپارزن قبراوی هرالده قبرا مالاجی دوی وره پاراستنی دست خوشت تکندش ویدر هشاری مکر از ساعتی شاندیه لسر فیسبوکی جی اما لزو بس سزگین ولی گوتی آبد مساج من نخوینه حالا سزگین قصرا معفو که مساجت هم خوانده مالت آوا هارون دیزلک جمال سال دنگی ماشاءالله گوتی گله خوش حمزه چاولاک شاندیه عمر شاندیه محمد شاندیه حاجی شاندیه گله کو شاندیه مالا 1000 جاری آوا گله سپاس که میشه بو مساج بو پیام و کونجی به بشتار برنامه مد برنامه هر رنگین تر به خودش و راضی به خود کمانیا و اجنده ما مخابن ام هاتن داویا برنامه وقت بجن داویه دا پروژه که وقت کرمانجی هیه زمان کردیش بکو پرتوکی و ترکینه خباته کوسا هیه گلو یا راستین هم زانینگان ماردن ارتوقلو ده هم پروژه مهنه و مها نیسانه آنجی گلانه کم خباته که همه کلاسیکین ویژه کردی کم خباته که ناونتویه میشه بکن ادکارم بحثای بکم و تشتاق دیجی ام دیسال سر ناو ماردن ارتوقلوه زانیگان ماردن ارتوقلوه ام فرهنگه که فلسفی به کردی ام نها آماده دکن و از خود این سالوی درکه و انشالله اما حتی داویا ساله درخن يعني ما مست صوت كو او دركت اما تدي سجاب كمير والله طاوة تجي جميردين حتى في سرچاوي سرسري ما هبي از گل سپاسيا دكم كو ام دعوتي بدري كده والله طاوة خودش ترازي به وسيده ام تجي سرچاوي سرسري راحتي مترزاب ناخفي جبركو اخفتن حوجنات جبركو قصيده هنا خوش تربون اخفتن ما قصيده صباح الخير اما صباح الخير بوك بيجن بداوي بكن مالا تاوتی سر چوار هاتی به تماشاوان جا ایرو جماعتن داویا برنامه خود برنامه داویا هفتیه صبح دیسا از لگل وبم جاوجا بنوچه صبح هفکار محمد باقی جبو دمکی وقت بجن چو باجار خو مملکت خو از دنال هفتیه دا از لگل وبم به دنگ مالا صالح به هلبستا مالا جزیری ام خاطر جواب خالص صباح الخير خانم شه شيرين زمان من توي روح روان من ببت قربان تجان من تعالى الله جزاتي چه شیرین صفات تو حیات راحت جانم صباح الخير يا خانم وربنا يا جوان ببینم بجن بالای ولا پیش بر ملای خواه شهید و مرتلای خواه به شفقت لقای خواه ملان امرت بدای خواه مسیحای البیماران کسنگستید و اشماران شهید شیر و مقاران کری امان جنوباران لدیدارت حیرانم صباح الخير يا خانم وربنا يا جوان ببين بجن بالاي